Igsoon magrealidad ta ha. Kini atong pagahisgutan na senaryo ni between binalayi og mother-in-law or parents-in-law. Or ato ibutang nga binalayi kang ulit trabaho tapos imurang bana ang duna. Di ba na mga panahon yun nga kanang ginikanan sa atong mga nabana, mga hayo ba yun na usahay sa anak, ilabi na kung dili pud pila pensyonado, dili pud pensyonada, na yung mga panahon nga dunay emergency needed, mudangop yun na sa anak. Pero daghan kitang makita karon sa atong katilingban nga ang asawa ang binalayi. Mao pa hinungdan nga magbikil ug mag-away ang magtiayon, gumikan lang sa kwarta, ilabi na pagdating sa ginikanan. Kanang suporta, kanang tabang para sa parents-in-law, awayan yun na siya kasagaran. Nganong naadyo yung mga binalayi nga isipan, dalo. Kana bitang bisan duna lang yun. Pero dili yun ka antigo mag-value sa parents-in-law. Kinila ko masulti ha. Anak, binalayi, hinumdumi nga naabot ka o nagkita mo, dagko na mong mga bukog. Nagkita mo, siya professional na, may trabaho na. Sulaktod nga pagasulti, mo backward ka. Kinsay nag-antos pa eskwelaan, mahuman lang. Ginikanan. Kinsay nag-atima, nagpakaon ni anak, mudako lang na siya. Ginikanan. Og siya na ay dakong kabubuton siyang ginikanan kay maunay tinubdan siyang kinabuhi. Ug ikaw nga asawa, oo, illegal sa mata sa tao sa batas. Asawa ka, ikaw ang dunay katungod. Pero dili na buot sabton nga ikaw ang may katungod sa mata sa Ginoo, imo na lang pud siyang hikawan pagdating sa iyang ginikanan. Kay ngano to tell you, in the eyes of the Lord, dako kay nang sala. Umabot ang panahon nga moatuban na ta sa Dios, inigabot sa ikaupat nga balaod sa Ginoo. Honor our parents. Diya kabalansihan sa Ginoo tanan. Kung unsa imong nahimo ngadto sa imong mga ginikanan o ginikanan na kanang imong mahimong parents-in-law pag once kasal na kamo, parents na nimo. In the eyes of the Lord, imo na silang ginikanan. Ug di man gyud ta angay nga magdinalo ta nga naman. Maulaw pud ta sa Ginoo. Mubati po tagamay kaulaw kay ngano dili ba na siya maabot anang kahimtanga kung wala na antusi sa ginikanan, samantalang naabot sa atong mga kamot siya nahuman na nanay trabaho ang ato lang tigdawat na ta. Dili man ingon nga full support nga ang tanan ihatag mo na lang. Kana bang sitwasyon nga naagi mga panahon nga mangayo sila kay mga yugtabang, naagi mga asawa nga magdumili, magpaludloo dayon, mangaway degbana, mo day hinungdan nga magsamok na lang hantod magbikil. Unta asawa binalayi, likaya nato nga magdinalog isipan ta. Kay kana walay grasya sa umaabot. Hinaot imong maklaro kini. God bless.